Tuğanlar, assalomu alaykum, hurmatli bizden kanalın görücüleri, mal çarba görürler, salamatсыздарбы. Bugün 15 fevral 2026 yıl Чүй облысы Кемин району Кемин мал базары. Чымгоргон айылы Кемин мал базары деп маяққа жазып қойыпты достор. Мына базардың көрінішін көріңіздер. Біз саған уйларды көрсетіп береміз. Видеоға бірден лайк басып кіріңіздер. Ой пикирлерди комментарийге калтырыңыздар. Чымгоргон мал базарын тарт деген бир туугандар үчүн келдик. Көрүңүздөр. Анда эмесе баштадык достор. Реклама үчүн номерлер 0707 388 350. Мына эл дагы көп, базарды мал да көп базарда. 1 2 3 4 навес болуп калды. Навес. Мына достор. Мына ушул жерде да бир кунажым бар экен, ондай. Бирок ээси көрүнбөйт, жакшы экен. Кимдики экен билбедиңизби? Баасы айтпасбы? 230. Сиздикиби? 230. Боос. Боос. Канчанчыны туйт? Биринчисин туйт экен. Онлайн сатасызбы? Же базардамы? Телефонун айтпай эле. Макул. Бул канча? 130. Рахмат. Мына ушул жерде бир токол сары бар экен. Анан көрөлүчү бир. Туган, бул кандай порода, байке? Кандай порода бул? Сементал. Саанбы? Бирди туган кунажын саан, басычы? Баасы 210. 210 миң. Канча литр берет? 15 литр берет суткасына. Төртөөнөн тең чыгабы? Чыгат. Төртөөнөн тең чыгат экен. Бир эле башпы? Номер айтасызбы? Онлайн. 556 300 чоң экен. 515 дейт. Чалып көрүңүздөр. Мына. 15 литр сүтү бар дейт. Бул уй канча экен кунажын, байке? Валейкум, кандай? Жакшы, канча экен? Ооба да 40 миң экен. Бооспу? Етке экен, семмис. Мына менин байлапта кайным, Жакшы. Сода болдубу? 130кабы? Содаңы берсин, 130ка берип жатыр. Байке, музол уй канча? 130 биринчи туутпу? Экинчи экен, 130 дейт мына. Кемин мал базары достор. Көрүңүздөр, кунажындар көрсөтөйүн. Кимдики экен бул? Байке канча? Баасы 78 экен, мына ургаачы. Могу уй канча экен, чоң уй? 280. Бул кунажынбы, бооспу, кана? Охо, мына. Кандай бул жашы, бою? 3 жаш. Биринчи туутпу? Биринчи туут. Уйлек бооспу? Билбейсиң. Бирок чоң экен. Канча 5 кылдыңыз? Кайсыны? Мен жаңы эле тарттым эле. 125 кылыштыр байкем. Бербей атат. 28 деп атат. Канча? 128. 128ге сурап атыптыр. 125ке бербей атат, Музоосу эркек экен. Мына ушундай достор. Могу онлайн сатабы экен жигит. Онлайн сатасыңбы, чоң кунажынды, байке? Онлайн. Номер калтырып койбойсузбу? 0555 58 90 58. Чоң экен, бирок, Боос болушу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Мына жакта содаңы бар, шыр. Мына көрсөтөйүн. Канчага саттыңыз? Шуну айтып коюңузчу. Секрет. Айтпай атат, эч. Канча экен ала? Байке, кандайсыз? 150 дейт. Мына канчага сатылганын билбей калдыңызбы? Байкаган жоксуз, Макул. Секрет деп койду да. Мына базар. Охо. Жүрүш да кыйын. Мына семистер бар экен. Мына канчадан экен могулар? Кимдики? Эси жок, көрүнбөйт. Бул сарын канча, ким? Канча баас? 165 дейт. Олору 165 дейт. Жанакы номер. Жанакы номерге чалыңыздар, мына. Мынакта уйлар тизилип турат. Көрсөтөлүчү. Кандайсыздар? Кимдики бул? Артта күнгө чагылышып атат, мындай көрсөтөйүн достор. Кунажын бар экен, уй бар экен. Байкем да онлайн көрсөтүп атат бирөөгө. Ушундайлар бар экен, алайлы деп, байке. Кана, ээси ким экен? Байке,
Bular sizdiki mi? Kimdiki ekan? Esi barmı? Esin bilbeyt ekan. Esi yok ekan meyli. Qancha qaldınız? Soyuş bu ya? Qancha? 75 ga. Sonun bo'lib turgo. Buyursun. Buna 75 ga alıngan bar. Yani bunu-chu bunu. 100. 100 deydi. No'ylar neyesi yok ekan de? Surap bereyin dedim men. Kemin mal bazarı, Çimqo'rg'on ayılı. O menki. Qanday? Yaxshi? Densoqlik. Qancha ekan bu uy? 150 mingga berib salaman. 150 ming. 5-chi tut. 5-chi tut. Kelinlerim var işte. Jindi ishteydi. Qancha litr beradi ekan? Bu bo'g'oz ekan-a? Bu olsun da 7,5-8 ay bu olsun da. 4-4'ten işte savaylı olan soskalarını açıp salaman. Bunaki, he? Butundagi az emas bu, arkandalchi butun. Arkandal turadi ekan-da. Qarab o'tib ketayın bayke. Arkasından da tartayın bunda. Ha, boyu qancha chiqadi bunun? 1.30 chamasi ekan mana. Yetdi deydi. Yaxshi. Dag'i barmi? Uyda ayılda var. Nomer aytib qo'yanda. 702 0702 buna zapaskalar. 770 718. 718 deydi. Çalыңызlar. Oşlar nenileri var? Uşular neneleri var? Boldan da çalıp görüңүздөр, tuğandar. O torpaqtardын neneleri var ekan. Bir tuğandar. Kayakta? Isıgata, Sıntaş ayılın. Angus buka kimdiki eken? Bizdiki ekan. Kandaysiz? Yaşı kanday bunun? 4 yaş. 4 yaş. Bağısıçı? Bağısını aytıp koyuңuz. 200. Bir ile baş mı? Bir ile baş ekan Angus. Online satpayсыз da? Yok. Yok deydi. Soda boldu bayke? Oo. Kançaga? Meyli soda bulavatır. Özel. He. Buna uy var eken tuğanlar Amerikanka, Muzoğlu, 4 tutu. 4-cü tuğ Urgaçı Muzoğlusu menen. 4 öne denk çıqabı? Vay. 4 öne denk çıqabı? 30 litre süt garantiya. 20 litr dengizçe. Jo 30 berebi. 30'ga çeyim ver koy. 30. Cem çöp beriş керек. Uyduqı tilinde. Dilinde. Tilinde mınaki. Bağısıçı en başkısı. En bak 320 da atağız. 320 kemi var. Boyu kança çıqat? Boyu 1.35. 1.40 ya. Nemeçi bayke? Nomer aytıp koyuңuz, balkim alam degендер bolsa. 07 19 75 07 түшүрүп бересизби? Доставкалардычы кандай болот? Уюштуруп берет экен, мына. Бир тууганыбыз уй экен, Американка дейт. Арттарынан да көрсөтөлү. Төртөөнөн тең чыгат. Музоолу, Ургачы Музоосу менен. Номер калтырдык. Бир эле башпы? Бир эле баш экен. Кана? Торпоңуз канча? Баасы? 80. Могу? Тукумга жакшы дейт, сөбөктүү экен мына 80 миң сом. Аха. Тукумга жакшы дейт мына 80 миң.